Aski pantaknitaki kunjamaskaptasa hichurutaka futboltaqita cambiatewinaka utji. Masuroq Primera División de Bolivia, Liga Tiguyantawin mana tawki utjawayi. Aurora tamaq kimsa golchuru Royal Palitamara tipawayi. Yair Reynoso hupau patun kapusin Qatar nairir goluchantawayi. Uqaroq Yair Torrico hupau pusitun kallatun kan Qatar payir goluchantawayje. Uqat Yair Reynoso hupau kimsa qaltun kapayan Qatar kimsir goluchantawayjaraki. Hichurutaka hakayantawin kimsa natawinaka utji. Bacadíes tamaq Real Santa Cruz tamampiu, Roberto Jordán Cuellar uyun kimsa haipura nataskani. Uqaroq Nacional Potosí tamaq Bolívar tamampiu, Víctor Agustín Ugarte uyun pesqa haipuchikatanira nataskani. Uqat Wilstermann tamaq Palmaflor tamampiu, Félix Capriles uyun paqal qarum chikatanira nataskarakini. Masuroq Europa toqen walqa sumuytak tamanakawnat t'uyapje. Nias La Liga yantawin Real Madrid tamaq pusi golpayrua Almería tamara tipawayi. Real Madrid tamtkej Karim Benzema hupaq kimsa golu chantawayi. Rodrigo hupaq ma gol raku chantawayi. Almería tamtkej Lázaro ukat Lucas Robertoni hupanakaw koranaku chantawayapje. Ukat Barcelona tamaq pusi gol churu Betis tamara tipawayi. Andreas Christensen, Robert Lewandowski, ukat Rafinha hupanakaq sapamain ma gol chantawayapje. Guido Rodríguez hupaq arkupach Peru ma gol chantawayaraki. Serie A yantawin Roma tamaq ma goleru Milan tamaq puraptawayi. Roma tamtkej Tammy Abraham hupau sapa gol chantawayi. Milan tamtkej Alexis Saelemaekers hupau sapa gol chantawayaraki. Copa de Francia yantawin tukuya natawiwa pasiwayi. Nantes tamaq pesqa golmayrua Toulouse tamampa tipjayasiwayi. Nantes tamtkej Ludwig Blas hupau sapa gol penalatu chantawayi. Toulouse tamtkej Logan Costa ukat Tix Dalinga hupanakaq sapamain pa gol chantawayapje. Sakaria Abuklal hupaq ma gol raku chantawayi. Ukamin banq Toulouse tamaq Copa de Francia yantawa tipiriwa. Ichuroq Europa toqen sumuytak tamanakaq anatap harakiniwa. Nias La Liga yantawin kimsa haypuroq Valladolid tamaq Atlético de Madrid tamampiu, Municipal José Zorrilla uyuna nataskani. Premier League yantawin Yatun kalwaroq Fulham tamaq Manchester City tamampiu, Craven Cottage uyuna nataskani. Pacharoq Manchester United tamaq Aston Villa tamampiu, Old Trafford uyuna nataskani. Tunkamayan alwachikataniroq Liverpool tamaq Tottenham tamampiu, Anfield uyuna nataskarakini. Serie A yantawin soqta alwachikataniroq Inter de Milan tamaq Lazio tamampiu, Giuseppe Meazza uyuna nataskani. Llatun kalwaroq Napoli tamaq Salernitana tamampiu, Diego Armando Maradona uyuna nataskani. Ukat pahayput pusitun kapasqan kataruq Bolonia tamaq Juventus tamampiu, Renato Dallara uyuna nataskani. Bundesliga yantawin llatun kalwachikataniroq Bayern Munich tamaq Hertha Berlin tamampiu, Allianz Arena uyuna nataskani. Ligue 1 yantawin tunkamayan alwat pesqa k'ataruq PSG tamaq Lorient tamampiu, Parque de los Príncipes uyuna nataskani. Ukat pahayput pusitun kapasqan k'ataruq Olympique Marsella tamaq Auxerre tamampiu, Orange Velodrome uyuna nataskarakini. Uka kiwjilat kullakanaka yaqurkama maja ch'aruntawi taqnitaki.